ngase phongkiba tongan manipuri sifong amasung thokiba thawwa thoksingdigi maruibi ipausing miyamda thamjagi ahanbada pawnafam pausi digi lakusaraga CBSE school sing oihenanaba NOC pirambaga mari lainana ZEO amasung DI suspend tawkre ZEO suspend tawba yaningde pung nifuga nipan ga manungda revoke tawgodobani KSO Susampur amasung Kangpokpi district ki school kya CBSE da affiliation tawrabagi damak Manipur government ki ayapi yaudana NOC no objection certificate pirambaga mari lainana education department ngasi ZEO Susampur amasung Kangpokpi amadi Samul Malan block ki DI thabak tagi suspend tawkre Manipur government ki education schools department ki under secretary education S na thokpa order amagi matungina zonal education officer Susampur Zangko Haukip zonal education officer Kangpokpi Lingtineng amasum Susampur ki ZEO ki makhada leiba Samulan block ki DI L Taikul gi disciplinary proceeding local hari proceeding adu gi matung in a Central Civil Services Clarification Control Appeal Rule 1965 ki makada Zonal Education Officer Susampur Zangko Haukip Zonal Education Officer Kangpokpi Lingtineng amasum Susampur gi ZEO gi makhada leiba Samulam Lan block ki DIL Taikul buthab gi suspend tawre Official singasi suspension the leading manung the government ke ayabi yaudana headquarter thadokpi yaroi makatana ZEO Kangpokpi gi hangduna leidiba pharmacy DI in charge site to oiriba lamkhau haukipna yengsingani ZEO Susampur gi pharmacy na DI in charge Susampur oiriba Esther singnai kimna yengsingani haidi Panmayay Manipur sa isigi may ahumdi ka horakliba irang sigi manung na Susampur amasum Kangpokpi district ki school kun nga mga Manipur government ki ayabi yaudana CBSE ni affiliation piramba do hawkiba December kunda CBSE na withdraw tawre haina Department of Education S ki Joint Secretary Education S Anjali Songtham na sirol ama thoktuna phongdokhrabani Joint Secretary Education na thokiba sirol aduna CBSE na khudaktagi affiliation withdraw tawkhraba school singa sina CBSE the Piram Liva NOC no objection certificate adu state government ki authorized functionaries in issue to gunati hiram sigamari lendana state government ki maike digi December 13 Manipur ki education minister na ayi besirol ama pisinduna taksin ki bane CBSE na khudak tagi affiliation kakraba Susampur amasum Kangpokpi district ki school singa duri St Peter School Soikolal Ideal High School Excel Foundation Academy Ebenezer Academy TL Samam Academy, Convention English High School, Sinjol, Siamson Paul Gate, Residential School, Sol Block School, Young Learners School, Stone Hall School, D Down School, Happy Heart School, Harmon English School, Kaikuen Academy, Good Samaritan Public School, BK Tauna High School, Lighthouse School, 2-in-1 Omega Public School, and Kindergarten Lunkosat Memorials English High School, Christian English High School, The Elite Higher Secondary School, LL Henzhou English High School, The Diamond English High School, LM English School amasum MBC Higher Secondary School ne. ZEO suspend tawbi yaning de pung nifugunipan gi manung revoke tawgodabani KSO. General Education Officer ZEO Kangpokpi LinkedIn neng singsit ZEO Susampur District Zangko Haukip amasum Deputy Inspector of Schools DI Schools Samulam Lan Block A title suspend tawbigi thawong asi yaning di haina Cookie Students Organization KSO Sadar Hills ki make digi phongdokre pungnifugo nipon gi manung suspension order revoke tawnaba Cookie Students Organization Sadar Hills na mari lainaba singda ultimatum pikre ZEO Kangpokpi LinkedIn neng singsit suspension tawnabigi warep asina wang kya lakre ZEO Kangpokpi bu karigidamak suspend tawbano haibasi sengdokpiu CBSE affiliation tawbigi wathokta ZEO sign tawbada senabigidamak suspension tawbani hainasu phongdoknabi yauri education ge mari renaba waphamda rules and regulation ngakna haibigi tangai fadabalai haibisi khangi adubu kanagu mamisa amabu makhoigi oiba wari phongdoknabigi tanja adudi PB basumi LinkedIn neng singsit ki mayokta CDB moral se athubada investigation tawbiu haidi LinkedIn neng singsit ki mahutta nauna hablakpa official adu KSO Sadar Hills na ZEO ki office ta sanghaloi haide nisu paus na makata na phongdorakli atopa paw mana
AR की सेक्शन वाफम मनादा हापीद्रे कुकी सिंगी एटेक मोरे बाजार काइख्रे IED अनि फगटख्रे मोरे द डिप्लॉय तौरिबे AR की माइकेदी अकनबा सेक्शन वरोल थमख्रबसुंग असि अमुहाना कुकी ललौबसिंगना मोरे बाजार तमना नोमै कापसलकपदिगी पोटफम फम्बिसिंग काइदुना सेनख्रे कुकी ललौबसिंगना फुमलंबा IED अनि AR न फगले हाइदि पुलिस की फंग पाउन हाई मोरे लो एंड ऑर्डर की फिवम फतबना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तेनोपाल अयुक पुंग तरुक नुमिजुंग पुंग तरानिथोय फाउब कर्फ्यू कॉमथोकी कर्फ्यू कॉमथोकनिंगै मनुंग पुंग 3:5 ताबदा कुकी ललौबसिंगना मोरे वार्ड नंबर 7 सब डिविजनल हॉस्पिटल मनाकी सिंथक्तगी स्नाइपर राइफलना मरु 5 रोम मोरे बाजार रोम कपसलखी नुमै कपसलखीबा दुना मरम ओइरगा मोरे बाजार मना मसिंग अमदी अतै पोलमसिंग योलंबा कैथेल फंबिसिंग मिपाइदुना सेनबगा लोइनना कैथेल काइखि हाइदि थाउदोदुगी पाउ फंगबदगी मोरेदा डिप्लॉय तौरिबा सिक्युरिटी फोर्सेस सिंगना मफम मदुना संगसिंदुना येंसिंखि कुकी ललौबसिंगना नोंमैगी लंदा दु मोरे बाजार नेशनल हाईवे 102 गी नागगेटा पोटफम फंबिसिंगना पोट योलिंगी मतमना सथरखिबने अदुमा पुथाउदोदुर असो अपनदि यावखिदि हाइदि अमरमदा ngara nungthil pung 3:30 ताबदा अककनबा पाव अमा फंगबदगी मोरेदा डिप्लॉय तौरिबा 5 सुबा AR गी पेट्रोल पार्टी अमना ती यांगनोंग खुलताब मोरे बाईपास लंबी कुकी ललौबसिंगना स्टेट फोर्स ते अटैक तौनबा फुमदुना थमलंबा IED अनि रिकवर तौखि 5 सुबा AR न फंखिबा IED अदु किलोग्राम 4.7 की सांग लुमि मदुगा समनबा नापु मसु अमसु अमुबा मसु की मीटर 2.30 सांगबा फ्लेक्सिबल वायर हेगो अमसु अंगौबा मसु की मीटर 3.38 सांगबा फ्लेक्सिबल वायर अंगांगबा मसु अंगौबा मसु की मीटर 4.41 की फ्लेक्सिबल वायर असंगबा मसु की मीटर 5.3 सांगबा फ्लेक्सिबल मीटर की वायर सिंग फंखियारी अमरोमदना स्टेट की वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट दा DPC तौदना कुनगमाथु हापसिलंबगी प्राइम मिनिस्टर यौन वखटख्रे मणिपुर की वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट असिस्टेंट इंजीनियर ओइबा मी कुनगमाथुइदी PC तौदना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ओइना हापसिनख्रे हाइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दा अयिब सिरोल थादना वखटख्रे वखट चिरोल अदु SP स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट सु थारदुना मणिपुर गवर्नमेंट की वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट की कमिश्नर न माकी पावर लान सिजनबगीदमा माकी मथक्ता आइन गोयबा एक्शन लौखटपियु हाइबा वाफमसु थमख्राइदि थासिगी तरागा मथुइदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दा थाखिबा वखट चिरोल अदु आर पाइसुन सै निफुगनि पानमसु अंगोम सुरजरानी सै निफुगनि पान अनिना साइन तौखि मणिपुर स्टेट विजिलेंस थाखिबा सिरोल अदुना के कोनसंग मारिंग सै 35 अमसुम लाइस्रम पूर्णिमा सी देवी सै 32 अनिना साइन तौरी PM द पिसिनखिबा वखट सिरोल अदुदा वाटर रिसोर्सेस की कमिश्नर न माकी पावर लान सचिन अदुना ममांग सै डिसेंबर 19 तौफम थोकपा DPC अमत तौदना असिस्टेंट इंजीनियर 19 बु ओइना हापखि हाइना माराल सिरि कमिश्नर न थोकिबा ऑर्डर अदुदा अपॉइंटमेंट ऑर्डर असी इंग्लिश सिंगनि 19 की फेब्रुवारी 3 दगी सत्नबा हौगनि हाइना पल्ली हाइरिबा ऑर्डर अदु थोक्त्रिङैदा हेड ऑफ डिपार्टमेंट की प्रपोजल अमसुम रिक्विजिशन यौरमदे जनरल पब्लिक नोटिस थोकसु लैखिदि मरी लैनबा मिनिस्टर सु खंगलमदे हाइना मराल सिरि ऑर्डर थोकलिबा वाटर रिसोर्सेस की कमिश्नर सि सलिबा था जनवरी की 19 थबक्तगी पोथारगदबा ओइबना सेंजा थुमजा लैखिब्रा हाइबदु इंडिया गवर्नमेंट की इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इन थिजनहनबा मथौताय हैनसु वखत चिरोल अदुदा पल्ली कमिश्नर वाटर रिसोर्सेस ना सुमदबा मोंगदा कुनगमाथोय अपॉइंट तौखिबा स्टेट एक्सचेकर दिगी असौब सेंफम क्या मंगनबदु नतना मियामना गवर्नमेंट थमलंबा थाजबदु मंगले मरम अदुना कमिश्नर सिगी मथक आइन गोयबा एक्शन लौखट पियु अमदी वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट की एम्प्लॉई सिंग दा असुंबा ओयल फंगन बिवाइदि मणिपुर हाई कोर्ट ना रिट पिटिशन केस नंबर 917 ऑफ 2017 गा मरी लैनना ममांग सही की अक्टोबर 19 दा पीखिबा जजमेंट अमगी मतुंगिना AE ना EE दा डायरेक्ट रिक्रूट तौबा यादे हाइबा लेखरबनी कोर्ट ना ताकिबा जजमेंट अमगी वांगमदा कमिश्नर ना थबक तौबना मा आइन थोंगदगी नानथोक्तुना सेनबा यारो हेनसु कंप्लेन अदुदा पल्ली मखा सथरकपोइना होयेलन पाउदगे तोप मरुएबी ई पाउसिंग म्यामना थमजगी मोरे कमांडो पोस्ट कुकी मिलिटेंट्स न लंदारखरे हौता कंफा खुनो अमुकसु लनफमोइखरे मोरेगी SDPO ओइरंबा सिंथम अनंत कुमार
नोंमैना कापतुना हाटखिबा चावना बॉर्डर टाउन असिदा यामना तोयना कुकी मिलिटेंट सिंग स्टेट फोर्स सिंग तमना अकनबा अटैक सिंग चथरकपगी मखा तारकपदा ngasi ayuk pung 8 rom tarakpadagi hauraduna minute kullom supna morigi kondong lairembi manakta leiba DM hotel da temporary oina hangba command post da kuki militant sing sniper rifle fawba sejinaduna landarakre etega sida command personal singi maikedi gi su handuna kutonaki kuki militant sing na kapsilakpa nongmai maru sing hotel asigi ka manung fauna ka manung yona phawjulakpa yakhi adumena ma etega sida command personal sing amata asu apan yakhidi thawdo asigi mangoina ngarang Assam rifles na mori bypass manakta area domination patrol sapada mapangal kalab IED ama Betrina connection tauraga pokahana ba plan tauramba thengnabadigi asu angam yahondana lautokre IED asi kilogram 4.7 lumbane hadi amoromna thasi ki tarada singchan masar kiba kunja mari gi manungda ahumgi haksang ngarang phangkrabasu ante dara mitei se yangkhiga manga apopa lekhidraba apik jaw mitei gi langla langjin phangma ngamdringagi sairakta ngarang numidang amasung ase ayukagi lonaba nongai matung pung amaga minute kunga mangarom tarakpada hautak tampa khunau tamna koki militants na bomb amasum nongmai sing kapsinduna akanba attack sa tarakre etega sida mafam asiga naknana leiriba maha regiment amasum Samaga nifuga mari BSF ki D company ki personal sing su bomb amasum nongmai maru kaya kaptuna khuranki nakalani gi marakta akan mamong na khutona kiba do ngasi ayu angan bapung taruk phawu sataki thawdo sida kuki militant sing gi maikeda miyo ani shiraga kharana aso apan yoramba yai thajanari adumena ma daragi matangdadi ngasi numidang athengba phawda makhata pawmata phangmangam khidi atopa pawmana Myanmar Nodal Rebels Alliance ka temporary ceasefire taunakre Myanmar gi lengak pariba military junta gi mayokta pro democracy activist singa khusamnaduna akan balan sa tharakliba leba sigi awang thangba saruki Rebel Alliance ka military lengak gi marakta temporary ceasefire taunabada yanakre wapham asi military lenga asigi wangang loi zomin tunang asi pawmisingda phongdokibani Panmayabade Myanmar yumthang nariba sainana Myanmar lanmi ga makoy gi matakta lan haurakliba rebels gi alliance asiga gi marakta ceasefire agreement taunana ba akan mathabak lakholakibani ceasefire taunarabanina Myanmar amasum China gi marakta leiba border gate sing hangdokadawri China na watiem duna Myanmar army amasum arm alliance gi marakta khudakta satnagadaba ceasefire purakle Beijing Myanmar military amasum ethnic minority khulai paiba group singi alliance ki marakta watem na duna khudakta satnaragadaba ceasefire purakle haina ngasi China na claim tokre khongthang asiga loina kumja English singani ga kunga humdai October digi awang thangma san state ta leptana satharakhiba lan luislagani haina China na makhata na phungdorakli Beijing da Chinese Foreign Ministry gi spokesperson Mao Ling na hairibadi nakalani na khudakta ceasefire satnahanba military personnel sing khulai sisinaba lefanduna handuk hanba madi nakalani ki marakta lairiba yanaba sing amasum demand sing ingna negotiation sataduna laikhai tathokpagi wafam yanare makhata na spokesperson asin hairibadi Chinese side na watim duna wari sanakhibadu haukiba yumsaki samasum sagol sunumita Myanmar ga border lonariba Yunnan province ki kunungda satakibani Seraksida China na watim duna ceasefire gi yanaba ma puraki habisi junta amasum ethnic khulai paiba group ohungi alliance animang nang si confirm tawkre junta gi spokesperson Zhoumin tungna agency da phungdorokibada China na silang duna khasani city kunmingda mifam ama pangtoki maduda aikhoina ceasefire gi agreement ama puraki tang National Liberation Army gi Tarbon son China ga border trade amuhana sathanabagi wafam su yanare haidi kumja English singani ga kungo homdoi October da awang thangma san state asoba offensive ama Three Brotherhood koba khulai paiba ethnic group ahumna semkiba collision amana satakhibadagi Myanmar gi military na kumja English singani ga kunga mathugi ku amada lainga ki power paikhibadagi khoaidigi sakhiba threat mayuk narakhibani Haukiba sayol khulai paiba alliance asina leba adugi awang thangmada leiba town ama khudum challe haina claim tawkhibani atopa pawmana courtroom da nupida karan taruba ma yauna miyoi tarago humda judicial custody de remand tokre thasigi taraga mathoida civil judge junior division Imphal West 1 gi courtroom da nupi amada karan tawruba miyoi ma yauna bye numita nupi misa amabu phu saibida sena bani haba miyoi taraga ni thoiga punna miyoi taraga humdoi ngasi CJM Imphal West na judicial custody de remand tokre ahanbigi thawdo sigi matang na victim oiribi nupi eduna ngarang report tawrakhibadagi Imphal West ki women PS na case malakhatkibani
लोइनना ngarang nungthil thawdo asida chenabani haiba uripok takhelamam laikai digi kangjam birji chai 30 de apokpa ke siam phot kibaga loinana ngasi court asida police ki meke digi judicial custody remand player toroduna puthorakibani police ki player sida court nasu ayaba piraduna makpu judicial custody de remand tokibani amaromda mamang thagi 30 mathoi bye bye amasum new year gi lona ba hingda hoyen mamong gi members sing singnaba sing sahi nauribi nupi masama bu tamthiba momda Fusai kibagi video ama viral oirakpadagi Imphal PS na lokatpa case ka mari lenana phakiba sahi nauribi nupi masa taragani thoisu ngasi court asina judicial custody de remand tawkre adi amaromdana lan gi saithing nanglaba artist singi thamogi paudom taragani thoisu ba kham thengna waraba artist singi manungda happy rajendi yen loiraga inkhol suduna leiramle hemsa ningthaujam ngarangi makha mayamne happy rojen hairag hena khangnaba artist asigi apokpi gaming longjam ongbi mani amasum apokpina longjam ningthemjau kawi ahal animak laikhidre masil manau nupa taruk nupi ahum puna mapan gi manungda mangna taruk subani yumban punsida longjam ongbi EBM ga khongda minaduna haujuk masanupi ani masanupa amalaire masanupi ahal graduation loiduna mayum pankre aduga masanupa yamana graduation tamli aduga masanupi atombina class 12 tamli Mang nahai isa ahuma artist ki profession da khongda aduna semjarakpani yamna ngallingai school tamlingai gi hauna school da pangtokpa lila drama da saru yarakhi aduga kumja english ngamaga samapan ga maudra aduwai digi modern dramatic union haiba party gi tingkhangi lambi kauba sumang lila da kumba horoklaga english ngamaga samapan ga maudra ga taretigi khurai gi oza rohini kumar puthokpa nokfade audio cassette saru yarakhi mang nahai maithongda nungaibata saba wadaba saduna miyambu phagi tawduna nokalabasu haujiti lanasin asuki matik ware relief camp de ladibi isil inaw singi awabadasu khanmada thamoi pu ngamde khulngak riba thawbusing asigi damakta supukning thawgasari makhoigi kathokpana miyamna khajiktang oirabasu laitana leiba ngamjari bane hari relief camp de laibiribi isil inaw singna haibiraktuna makhoigi manakta satlaga makhoigi pukning wakhal ngaihaktang oirabasu nungai hananaba performance fawba piu satlerakhi Miyam gi mating di mayam ama pangninge du sel yamna paijadabnina sakhumai mutnaba yaripok bamon lekai da leiba ibom sakau bamiyo amadigi yen khara lauraga loiri inkhol su suri loinana luhongbigi bor senabasu khara satli haraki mangna la nanglaba artist singi paudam haiba kalam ama pauksi sida thamduna mathang phongdok pirakpagi su thagatpa phongdokhi lenga ki puning sing siladuna wang hai lenga artist singi faganaba policy program khara sinbirabadi artist singa si hingani artist hinglabadi art hingani haraki mangna saruk yakiba nokfadigi series khara pallabada nungsi DPC nungsi bandop nungsi dasa lafoi lauksing amasum sorat kanana sungani haibena singmani nokfadi de saruk yarakibada mahak best comedian gi manas phangkhre aduga haujuk phawbada film chamaga kungi mathakta saruk yakre mangna saruk yakiba film singi manungda ngaibada tamkhrabada sambal kisi waikhu lumputomba Tamthiba allies nungsiba minai munal amasum osi munal singba yauri sumang lilagi oina panba yabada asagi lekol diaranti thamoi ani kaithaki tharikha sairak amasum nungsu nungjabini haiba yauri loinana haujingna Manipur Youth Cultural Organization koba theater gi kanglop asigi artist oina drama kaya saruk yari Maka satharak poina naharul gi thaudang pauksi digi atopa pawmna resistance sing numit mangani subna satharak ki attack sing junta gi lanmi kya sikre People's Defense Force PDF amadi ethnic arm organization sing Myanmar gi mafam kya da hawkiba numit mangani asida satharak ki attack sing da yamdrabada junta gi lanmi humfu watkre kaya mana aso apanan khade Junta gi maike digi awang thangbu sanamadi resistance group singna khutling duna leiba mafam singda air strike sathabe hengalakpa mathakta resistance force sing junta gi mathakta sulanda gi thabak leptri san state sagain apago amadi tin theory region singda resistance group sing junta gi mathakta akan mamong da landakhi tang National Liberation Army na phongdokpada junta na Mi-35 helicopter gunship amadi Y-12 airplane sijunaduna awang thangbu san state ki Lasio township da bomb samag kuntrarom khungang taruk thadaraki mafam aduda resistance group ka junta ga khutokna balaikidi adubo makoina khudum chaliba mafam singda laiba khul sing junta nongthak gi landarak paleptri masigi mathakta
ꯂꯥꯁꯤꯑꯣ ꯇꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯖꯨꯟꯇꯥꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯑꯥꯔꯝ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯠꯂꯤꯡꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯍꯨꯝꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯂꯔꯤ ꯔꯥꯎꯟ 34 ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯦꯟ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯁꯒꯥꯏ ꯕꯥꯒꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯟ ꯏꯁꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯖꯨꯟꯇꯥ ꯂꯥꯟꯃꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯖꯨꯟꯇꯥ ꯂꯥꯟꯃꯤ 60 ꯔꯣꯝ ꯍꯥꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯐꯨꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯏꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯔꯦ ꯂꯧꯐꯝꯗꯤ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯋꯥꯃꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯜ ꯈꯔ ꯂꯧꯕꯅꯤ DMUꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯅꯤꯔꯒ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯄꯣꯁ ꯃꯦꯇ꯭रिꯛ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ 2023-24ꯒꯤ इंस्टीट्यूशनल वेरिफिकेशन तौब लाप माइरोइसिंदगी DM यूनिवर्सिटी स्टाफ खरना नमथाक तौरग सेल लौरे माइरोइसिंदगी नमथाक तौरग सेल लौरे हैब वक लापदगी मदुबु कदाय फाव सुंबगी हैब थिजिन बसलुबदा DM यूनिवर्सिटी ए ब्लॉक थबक तौरिब स्टाफ सिंगना माइरोइ अमममदगी लुपा चामा चामा लौरम थेनखी ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯪꯂꯨꯕꯗ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯐꯝꯗꯤ ꯊꯣꯛꯇꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯋꯥꯃꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯂꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯄ꯭ꯔꯦꯛ ꯈꯪꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯦ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟ ꯈꯔꯅ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯨꯐꯝ ꯅꯣꯝꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯀꯪꯉꯥꯎꯅꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯆꯥꯛ ꯀꯌꯥꯅ ꯂꯟꯖꯦꯟꯅꯗꯨꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤप ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯐꯒꯅꯤ ꯈꯟꯅꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯎꯕꯤꯗꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯃꯝꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯆꯥꯝꯃ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯔꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯗꯦ DM ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 700 ꯐꯥꯎꯕꯅ पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप की एप्लाई तौरी माहिरोइसिंग लुपा चामा लौरबदी चरौना लुपा 50 फाउबा माहिरोइसिंग यामना लाइना खोंगतुना सेल तानबा हाइबदु होरे माहिरोइ 700 की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तौबा हाइबसिसु अराइबा थबा अमदि नत्ति हाइबा खंगे अदुबो मदुगुम्बा थबक तौनबगिदम स्टाफ सिंग अदु यूनिवर्सिटीना थबक हापतुना थमलिबने अवाब मतमसिदा माहिरोइसिंगदगी स्कॉलरशिप की दमक वेरिफिकेशन तौबदा लुपा चामा लौबगी थवोंग असि यानिंगे माहिरोइसिंगदगी सेल लौरिबसिगी रिसिप्टना सिंगबसु माहिरोइसिंगदा पिबिरकपा लैते मरम अदुना हिरमसिगी मतांगदा मरि लैनबसिंगना येंसिनबियु लोइनना स्कॉलरशिप असि खक्की हुआ नतना माहिरोइसिंगी तंगाइ फदब डॉक्यूमेंट्सिंग लौथोक लौसिन तौबदा मरम चादना सत्नबी अमगुमना सेल लौबगी थबक चथरिबासि येंसिननबा अखनबा थौरांग थाउसल पाइखत हनिंगे हैनसु फोंदोखि पेरेंट्सिंगना फोंदोरखिबा वाफम अदुगी मतुंगिना पाउक्सिएसिना हिरमसिगी मतांगदा DM यूनिवर्सिटी ए ब्लॉक सत्तुना पोस्ट मेट्रिक की हौजे वेरिफिकेशन तौरिबि स्टाफसिंग अदुगु उनदुना वारी सानखि वारी सानरुबा अदुदा स्टाफसिंग अदुना हाई वेरिफिकेशन की दमक माहिरोइसिंगदगी लुपा चामा लौरिबसि स्टाफ यामदबा अमदि अहेनबा स्टाफ री एंगेज तौदुना थबक सुवलिबा असिगी मैनेज तौबा ngamnaba लौगनि माहिरोइसिंगदगी लुपा चामा लौरिबसिगी रिसिप्टना सिंगबा पीद्रबसु रजिस्टरदि मेंटेन तौहि वेरिफिकेशन तौबगी थबास यामना अराइबा थबामसु नते करिगुम्बा माहिरोइसिंगना थाजिलगलिबा डॉक्यूमेंट्सिंग अदु फजना येंहौद्रबदि स्कॉलरशिप फांगबा वागदोरिबनि माहिरोइसिंगना लाना डॉक्यूमेंट थाजिलमलबसु फोन तौदुना अमुक सेमदोहलिबनि डॉक्यूमेंट थाजिलक मतमदा लाना थाजिलक कया अमसु यौरमदबा नते मदु पुनमक चेक तौबा हाइबसि अराइबा मनते अवाबसिंग असि पेरेंट्सिंगनसु खरदि उबिफम थोकपनि हाइना फोंदोरखि पन्मा याबदे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मियंग मखादा लाइरबगी पनखै मखादा लैबा मदि मिमानद्रब माहिरोइसिंगीदमक अखनना पाइखतपा नेशनल स्कॉलरशिप की मनुंगसना प्री मेट्रिक अमसुंग पोस्ट मेट्रिक की ओइना माहिरोइसिंगदी स्कॉलरशिप असि लेगाना पीबने लोइसलकपोइना तेंदक पावना मणिपुर न्यूज तगी थमजगे IRB की ट्रेनिंग असम दा थानबा तौरंबा कैंसल तौखरे स्टेट असिदा हौजिक लैरिबा टेंशन असिगी मरक्ता 10 सुबा अमसुंग 13 सुबा IRB की खलबा पर्सनल सिंग असम दा ट्रेनिंग की दमक बाइरो तंगसी पंगई दलिबा मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर दगी थानबा थौरांग तौरंबदु कैंसल तौखरे से मिनिस्टर एन बिरेनमा की ट्विटर दा थगलकपा वरोल अमना हाइरिबना 10 सुबा अमसुंग 13 सुबा IRB की रिक्रूट तौरबसिंग असम दा ट्रेनिंग की दमक बाइरो ता थानबा तौरंबदु हौजिकी ओइना कैंसल तौरे मदुगी दमक अतोपा थौरांग अमा तौरगा मरि लैनबसिंग दा खंगलगलगने हाइदि
ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯗꯕꯁꯤꯡ ꯕꯥꯏ ꯔꯣꯗꯇ ꯊꯥꯒꯅꯤ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯉꯟꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯄꯥꯡꯒꯩꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯒꯦꯠꯇ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕꯗꯨ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯁꯥꯐꯔꯒꯁꯨ ꯑꯊꯦꯡꯕꯗ ꯄꯨꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯥꯗ ꯅꯤꯡꯅꯖꯕ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯆꯨꯞꯄ ꯂꯩꯅꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎꯁꯤꯁꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫